karibu barani atori ba mulawa ndini ya karamati geneste palalamekete ne kiraba kwa ni oteanu na tongere bagontuku barabara chetu idhukangi buruntu boete kenyamara kinene kiribo muno kirogendi bwana weta chukuru na kinyoka matamakethe ya miunda yo wiki thokoni thai bate barabara tiongwa atoko bwethia nonto bwarimo mangera thai barabara tia mula thai kenda mwarimo ona barabara weta atia weta egoya nini thukuru na ngarege atoko bwethia nini bingo barabara tuingwa mangera njugumu ni ayo kutoka le boke ya witiaroro ala barabara netwegi au arimo baogelela yongwa barabara netwegi ote to na boko yetu atigani isipuranwe atutayanirite ku ibo ntugona nthi ukarageti mwene kuma ntugwira twaringire kura utekinya ntukinya chala ko baweta kinyo tuwakilisha nara batu kinya tukona bina tutiona muntu tukira ripoti yewe kwewe akaribande ne bolotrete kera kyo mubungi wa kuntukuno mpuraburi bakimuri wikinya kuntuko ko ile mathina kathumbe rabethiro tubekulukira akwaya na barabara ngakoya na barabara uti barabara emulamporo ayana gai toguria mporo nogu nake agore agoya zai tukwekura akeya kwetorenge kutoka leo tomorea mporo itomura manto stima itokwenda stima chiakane kuntuko na nalionge kuntuko Kiripotrageto FM kumatiania kaunti ya Mirumbetagwa Asan Mudhuri.